wangeqiniso kuNazaretha yasePhilippi. Yabona nje ngoba kakhulu ilanga ancane ukuthi kwathi kulalini kwakhe wasebona umbono weyingane ezazingcolile empahleni ezazigqokile ziyoweqa uthando ngena ngaphakathi kwabameli ube seyibuza ukukhulukile la ngizokuzala la ngizotshontsha wanathi ziningi inhloso zamabili khona bazotshontsha ayozophazamisa abanye khona bezingakholwa khona bathi ngey'ndlela zabayinike bayithanda baseyibuza unkulumo ngizotshontsha la basedoda umkhulu ilanga wayengadlali nempama wayeyithola naso isicathulo wawusithola basedosa uswazi khona ekulaleni kwakhe wona lomuntu waseyishayela lezi ngane zaseyikhala lezi ngane zathi cha mkhulu usishaya mkhulu sithulele ekhaya asinabani thiwa masifika la ekhaya sobuye sithole obaba sithole omama sithole odadewethu sithole abafowethu sithole nomondliwa kuthi mkhulu ngase ngidabuka ngoba akekho nomuntu oyindlana ngaphandle kwabantabeni ibe sengibuya phansi uswazi asengidayingela ngoba yimina umuntu oyindlanana zaseyingena ingane zaseyidlala phansi angazi ukuthi ngoba sazi ukuthi ingozi ibonakala kanjani ukuthi ayifika la ngoba vele sasithengisile ukuthi iy'ngozi zoba khona siyibona ngamehlo masingiphathe kahle ulengozi namanje iy'ngozi sizobona ngamehlo masingiphatha kahle umuzi wasePhilippi kodwa bekuyenzeka ukuthi afike la emhlanganweni noma afike la esontweni engenzeki ngale lizwi la esontweni haya ngeminyaka khona abafana basephakameni abanye bathathu ubole bafana kodwa ufika lapha ezansi ube nethemba ukuthi amaphoyisa bathethe abhengini sikhomba zilile okwenzekile umuntu afikelele masiqeda umyele masibuyele ngobuthathu lokazile lezi zinto icathulo babeyithatha nikhona izinto babeyithatha hamba umuntu esephatheke kambi ngoba umuntu uyahloka kwenza lokuhlenga kumesithi isicathulo sithandayo noma sinabo uphathe sithi isikhwama asithandayo wakhona abantu abathetha amahlabana abafana kokufana babeyishintsha icathulo abafana zabantwaneni uziyibuza labafana bayithathaphi icathulo eyibiza ngoba basebenzi kanti bafika lapha e-ofisi ezansi besebenzisa amaphoyisa bethi icathulo yibili umuntu ashiye iy'celo zakhe mayisephuma lezi zinto eyibizayo ayisekho uhamba isikhathi wasehamba oyedwa wabolofana wafanele lahambe la besebenzela khona wasekuqala uhambo lolu la besebenzela khona mayefika le phezu khona babamkhulu
Sethi lokukhulu ayidima kancane kampani. Mina nene kakhulu. Ebuhleni. Awundi lokho abangani bakho abengisebenza nawo. Wanizolinda la ulinda abangani bakho abengisebenza nabo. Wahlala-ke elindile lapho kulowo masango. Hamba isikhathi uyalandela wesibili. Lona kuthiwa abayindawo alindi la ulinda abangani bakho. Wayefika wesibili wafica-ke icathulo seyinganganani nje babengingakala. Wasemtshela lo phambili wathi uyabona nje wangila. Nayi imisebenzi esiyenza nani ngibanjwe yiyona. Awuhambe uyotshela lo lapha kodwa hamba uyobika ekhaya. Bahambe bayehlini. Okusengubaba manje isikhathi. Bayobika ehlini ukuthi sivinjiwe. Ngiyicathulo izinto ehlini. Abangi besingelela ukuthi bona bakhosazana. Basele intethelelo. Kumkhulu-ke batala kaNkulunkulu ukuvuma isono. Sekusele umuntu oyedwa manje emhlabeni, ababili sebehambile. Lo yedwa kufanele azotshela lo okhona ayobacela intethelelo uthi uma efika la bese eshaya uvalo yasabuya kubaba ukuthi kodwa uma esejoyitini ngale ikhulume yonke le ndaba wathi niyazi bafundisi bangila ngiyaphuza nje ukuthi inhliziyo yami nje angikuva ngayocela ukuphuza ngoba manje ufile isibanibani wangitshela ukuthi kuselungisa. Hamba umpazana bethu batshele bosela intethelelo monakala sawodla ubuhlungu. Kodwa ngoba ngingakhulumi nabazali abafana sebashona. Kodwa masethe ukuhlala kancane utshwaleni lapha yokukhuluma ukuthi madodana ngiyakuzisebenzisa. Wathina nayangababa. Intethelelo. Ngayi wami isikhathi-ke bosela wathi kuthiwa wocela intethelelo. Wathi umgwaqo kodwa lapha. Yamshaya imoto ngayiwathula. Namanje besahamba khona lapha kubumnyameni. Wathule ukwacela intethelelo. Into eningi intethelelo. Ukhona uvumiso lotho kumnandi kusenza. Ngempela ubani wathi icathulo zomuntu izabantu azisale. Mina ngisayibona indlela ukuthi icathulo liphalisa. Kufanele umuntu aphathe iplastiki. Sayikhuleka iplastiki. Kuze wonke umuntu la esentweni mayize ngokujabula ahambe ejabulile. Phela ubusuku ngoba ubuqili ukuthi umuntu uzomgadela icathulo ngoba uyabona umuntu ayisekho icathulo zakhe. Indaba ekhaya umuntu ungathi ngumlingo akinto engenzeka ngempela. Bekufike intombazane. Ithi singiphe iy'nkatha zabambili. Bantu bayenza ngofuna imoto. Iyothenga imoto. Magaraji lamakhulu. Ingazambili ikhathi inkulu. Yayisihamba ngiyothenga imoto lapha. Ithi kwenza kumhlola.
umuntu ema ifika la igeza kwenye moto imeni yakho yameka isimoto kisema 100,000 Ini intombazana masifika la ezobo ngathi bathi kumzulu ezinayo umba ngomzulu wona uma yakho ngomzulu nginteze kama unaelewa mzee uzitaka tu ndio badala ya mimi ndio anasema kama watu tunaona ndio mbona suku kitu maji baba mnamzoesho mtu amzogo kwa 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 zambi mama watu wanataka maji baba mzogo angilo wanaanza Ninamwambia watu wanaweza kuzungumza na mtu kwa yangu kwa nini ni sababu ni basi ndio na yeye mkonde ndio kazi yao kwa sababu kazi ndio hayazi yapitia kwa hiyo ndio etela basi dana jina Ngabona ngaba manje sisini mtu. Ngozi memo. Ngokusha ngote la uma ya kukunyinda. Hai, sasa pereza watu wangu hapa ni. Ni kwamba hivi kilimo kwa Mungu. Ini hukumezi hukumeni. Ini bahasa dalam itu gaya. Ibu siapa? Wajah usul kulit ada ialah bawa usul ada. Kota sesungguhnya kalau guru saya masih baca dari baca guru ucai guru sendiri saya orang yang sudah menghidup di sini sesungguhnya sesuatu yang tidak dia boleh semua bahasa tidak bisa mana Mula dari kota ai mula dari sekolah itu banyak kan diskati wakiwa ile ndio ama ndio tunawali wakiwa hizo sasa ndio ndio Sini kwa nini zingine za kwa nini zingine awala zikitua magoma akasoni na ipale sizoze hizi kube hizi amen Ibolea kumbi Imba wako bit Waka raza Ngeze ai kaya na ima na
Ya pengen baik ya, kalau orang bilang itu. Kau nak kalau aku buat ini, ini mana berada ini? Kami ada sebab orang kawan jaga sendiri di mesti jualan di sini dolar. Discuss ini deh. Os bons, mbonga pashumaini. Ukulukulana kisbini. Na tuko pashumaini sindi hata kama mfanye. Wakati msi. Baada ya mbona hata kama msi na kabisa ukulukulana pashumaini. Amen. Tena wao wakati aruhusu ikati Mungu alikuwa kuna mtikuwa ndio zibarasi. Amen. Amen. Mama ngora sida hivyo ndio abashima yale. Kwa hiyo anataka kuona skuli ziso abashira aina zisizoji. Mpaka zamani ni shule za sisi. Kwa zingine pesa za bantu kabisa. Kwa zote. Ya kwa ni nyama kubwa. Watu ni sasa wako kwa msho. Kwa hiyo sisi tumtaira Bene, una spada. Quindi non si fa la mano da casa di non c'è la novella, non c'è la sulla parte. Cosa ma da casa di non fatto una cosa anche bene. Uscire una cosa è spero tutto che la mia vita e cose va così se va bene con dei viti. Amen. Non so se la mia non paga la mia o si faceva però ma aveva un ducato. Itna abin ko su zama su isa. Amen. Amen. Nan kan go wa ko sana. Amen. Ya kisah yang sana baru saya. Ukutanga utazila. Televizizo, pila, kusukola, ukalera. Na yangu sizi. Kubanya hata siku ngine mfa, atu ngine mfa sikale kutizile kuna ubalula wizinto we. Amen. Kuna
Roma 8, verse 18. What are you going to do? Oh, myself. Yes, what are you going to do? Praise His name.
Siyathini ngaleyo khona. Siyathini ngaleyo khona. Uma uNkulunkulu lakithi ngubani ongamelana nathi? Uma uNkulunkulu lakithi ngubani ongamelana nathi? Yena ongayigodanga indodana yakhe. Yena ongayigodanga indodana yakhe. Kepha wayinikela yena yethu sonke. Kungaba kanjani ukuba angasili konke kanye naye? Kepha wayinikela yena yethu sonke. Kungaba kanjani ukuba angasili konke kanye naye na? Kuyabonga Nkosi. Ngibona ngakho ukuthi lento yokuthi uNkulunkulu phakathi kubona abantu ukutholela bengena ngisho namalanga ezokuthuthusa ezokubhaptiza bayibonile ukuthi ilapho sini ikhona esekutheni Ngingabe ngizibala yakhanda kubona. Ayenziwanga yimini. Ile uyenziwa nje lempilo. La ihleli khona iyabonakala. Ngifuna umshansi yabonakala nje ushansi. Mina ngiyishansi ngiyihlalele Amen.
Bukan hasil pun. Semua pun dengan sebuah sesuatu yang dapat. Lendu mungkin kalau sesuatu betul, semua yang ada sesuatu betul. Masih mungkin sesuatu yang. Mana ada macam sekarang ini semua tidak apa. Kuza kona. Isikiwele kona. Basi kwa mstari siku zani. Kwa mtuni. Kwa yote nasi watu wadanga mstari, ngwa mstari. Watu wanapenda bangazibuta kwa sababu ni benefit. Watu wa mstari, mstari. Siwe. Uma stata siwe sawa. Sawa. Niko kwa tuko hapo, kuna tatizo hapa mpe. Watu wanataka uma siwe sawa. Sapenda yote. Niko kwa kuna tatizo kwa roho kwa roho kubwa.
Thank you.